ya kwamba fiancé wako akanakuja kandi ngira nkwemeza ikintu hari umuntu ugiye kuza mu fiancé wa waraje tafuta pesa zeo utapania hapa mimi pasta mimi na ubiri hivyo naoneshwa ni maono lazima ulipie maono lazima yalipie toa pesa toa tafuta uyangiza amafaranga 50,000 pale hapo na umwezi ni we mpemu yanyereza yakubesha wavangiwe basi arimara navangiwe gute reka mbereke nikimenye Rezo umugabo. Mpemu. Oya mpemu ibiki. Niko bakadusubira ifaranga kubaka. Ana abanyeshuri nabo baragorana undebere nk'ibintu yanditse azi faranga zo kuri kaminuza n'indyango ugiye kuva no tuziga twazikoreye admissibilité aux annonces, les contenus, le titre des descriptions ou les mots-clés de votre vidéo contiennent les éléments suivants. Umuntu yo mwangu munani yaragerageje kwico. Ebe ko mbirangiza asigaye sore afishe ya deuxième session. Ariko vraiment aragerageje ni bigatwigiye nicoga uniyo rendement y'ibyo twize gusa ngomba kugerageza ngaca na docteur kugira ngo ifaranga ziyongere zo guhembwa ko 15,000 ku isaha bihari nzubaka amazu za gahunda nyinshi ko yo muve munezero soteri 8 ku 10 akari cyakaragerageza kanje kubona violence, situation illustrant des douleurs, des dommages corporels et des blessures. C'est ce qui est à cause de lui. Car vous avez la introduction, le développement, la conclusion, ni poa. Amakuru yarukanyira. Ni meze neza. Isa none uri mu biki? Konda kosora abanyeshuri ntubise ko ubarangije bizame. Ariko naringeze kuwa nyuma. Ndabona nabirangije dai bizanyise muzamukoresha mandi uzatubimenya. Attentivement une fois que vous aurez soumis votre classification. None amakuru banzure kijega kindihuta. Réponse kamurangiza. Kuri huta se kurasha. Kindihuta nda amakuru ufite wewe. None se sinje wakubwira. Kindihuta. Narangije ngaho mbwira bimeze gute wa? Nimeza uko wabuze. Tubise ko ari amasomo se ibintu byo kwigisha kaminuza ni umugozi namwe muzamwirigwayo kamutahabwisha uyu munsi ninkaho nari naronse nkagahenga ariko ndavuga terekana ngosora abanyeshuri ijana kubakosora ariko gakama kaminuza yanyu namwe abanditse ibintu barambwe yarango bazabahemba neza aduhemba neza ni 15,000 kuri masters urumva ubwo mfite masters ariko nshaka guca doctora kwango bangereza 20,000. Ayo sose nkayabona ko ari we tuvana muturanye ariko barambwe ngo sigaye ngo nyine ni we n'abakobwa ntawe uri mu kugucimbira kare kaje ngunda abantu bose ndabantu bose ukunda abakobwa niko bambwiye ngo amafaranga yose ni wayamari kano kumbwira urazi kendo cambayeho me egiki umutipe ndabwiye amakuru ubwira amakuru wanye sikorotse sha wahe umutipe w'umuhungu yari yambaye ikanzu rya bleu namusanze nyine hano ngo ni musha ngo nimba muri no quartier namubaza se uragurisha itambye ati nta kibazo uko wako badara umuhungu ukamubwira ngo aragurisha nimara ukamubaza gutaragurisha nari ko ari umuhungu se none yara ubwo twamaze kumvikana muri 50,000 yuko turarana ariko arambwira ngo nzomwongera 50,000 muga ko nzomuheza 10,000 kamwongerera naho ati wenko arenze ngo amare kwemera ko byagenze turagenda ngo dutere nk'intambwe ndavuga ati ndajana marchandise ntapimi sinkozeho namasanga ni ibintu yashize inyuma hangana utuntu usa ni muremure ndavuga ati ngarura ifaranga zanje ari rukankaransiga uwo ngo yarakubesheje ari umwana nabonye mwiza nawe yaramwe ngo ni mushashana yarafite imirundi myiza umwana ufite igiplant ndetse nanasanze yagaraze kwibarabara yavuga ngo arindire ngo taxi yarayambaye n'agakanzu ka bleu no surumva atari uwo nguwo yari yambaye hotel so uwo nguwo niwe so uwo ndumbaririza ahubwo ntuzubona sinze mbona uwo ngo yarafite igiplant kimeze neza
yambaye akajipo afite imirundi no myiza wowe amaboko maremare ugiye kugira nka mustache none se siwe niwe mwahuye nawe usanga mungu 50 yarabijanye ifaranga nigishije amasaha 3 n'inusu ziragenda wa none je ko naje namuhaye 2 naki ngo turajana yaguciyemo twaranyazwe ningakurya kwinkanye nezi wacu reka tuzogende tumushake uko yatubwiye ko yimukiyano kuno ubundi niho akira ndawarashe nari narangije gusa ahubwo ndamakuru numva icuya mu ahanga hano kwa ntuzo hepfo kuri ka kanisa kara hepfo ngo batumye uvuga butumwe ngo sigaye ubwiriza ngo avuye ngo ibubende baso umuntu bugara makureba no mu mitsi se nimba atari umuntu ni inkoko cyane inkoko wazo ubona abantu bose bagenda bikagira ngo nabantu bazi ngo ni Ariane no saba bavuga tumwe kureba no mu misokororo zose ahubwira kundi imitsi yose ipanze mu gaira ngo nuko ngwiki uko niyo naringiye je ahubwo sinzi ko nkubonye nimba warangiye kuno tugende nyabuntu reka tuhage nimba abaza yerekwa abona nikiri mu kurabazinyira muzuti kibazo gasasa yosha kutwereka oya ndatwerekwa yo kwerekwa ko nari naguze umukobwa baranyeskoroka we no ubiki machine n'ubundi nari ndangije reka nse mbika imashini mu nzu ngo karakora mama gato hasigaye tugende yo natubwira ubuzima bwacu n'ahazaza hacu uramusanga mbaye manuka ndinda gato yo hote niko yo uzakunda kigo ndagiye kufubo ibintu ni bibiri man ubwoba nsikindi ubwoba n'ukuntu wahuye n'aya matatizo we ukandira amafaranga mushika mu kanisa naje ukandira ikibazo mbaye ngubye tuvuga ngo ubwoba bwiki wewe ukora ngugiye gusengera ku kanisa bantumiye kandi cyiza gusoma shini nuko bantumiye mu bantu bakora bafite amasitasiyo abantu bafite amafarumasi abantu bafite n'ingo zirezire ukira aho ngaho nje bisanzwe n'amakadi urabona ko umunsi wa mbere nje nataniye 2000 urabona ko kano kazi kari seriye wowe rero umukivi bakwizeye ko umuntu uhanura urapfa gushika ari imbere y'ikanisa mubabwira ngo ureba umuntu umwe mu bibose biri aho ngaho utambaye rupeta wamubwira yuko umubone umugore kandi uwo mugore wiwe nyuma y'iminota 15 yabayinshi n'amazi aganaje mpagusange urumva wo ugire kuri bya isadaka naje urumva we nushakaga niwe mpanurira wa mbere uramumpamagara ati wa mukobwa urinje imana avaje kumpamagara ndasanga wahanuriye umugabo numara umuhanura umubwira ati wowe mbonye umugore wawe ntushakira handi umugore wawe uzomukura hano kandi uko umutima umbwiye uko nambona mu kiyo canje uko nambona ko ndabona ngo nyuma y'iminota 5 azoba yinjiye nimva kwinjira gute ngitsikira ntaramara n'iminota 5 wamumpagurutse wamuvuga izina ryaje uvuge mwatu famille naba ngombwa wo kwiriza mfa ndareka kurira wowe umwerekwa wamuvuga ati nta handi ari hamwe kurumva kugira ngo ngire ayo nkuyeho nawe sadaka guzo wayikoreye ndagira ngo barabizi yuko tutobwiriza gusa kandi nawe rero mwazo wabicanye ube mu bantu kwere bazabakoma amashyi nandera zaruka sinoreka cyane kandi rero gihari nje ndagiye nditunatinde ariko mfite ubwoba babahungu gumubahunga gusa oya barandi bose ngana abanyara bapagani bazobikeretse yo gufata kubera ko babonye ijya kanzu ryawe ugende wigengesera cyane ndihindure se oya wambara irya nijyo bigaragaza neza ukuntu uremye ndemese ndemeye ufite amaguru meza ikiniki ibintu byinshi niko bavuze bande babi niko nazamwumva bazuzumva hakika ya Mungu ukunda amazi jenga ukunda giye wowe genda nyuma kandi utinze bo mfata bo ndabana bazi ko ndi umuntu uvuye ikisanganye si hariya kuri la kanisa yego ni hanze mu nyuma y'iminota 5 kandi wamubwiye tukoni se bagenda disere ubere ko ndagere bashaka cyane ngiye kwigira umuntu usanzwe ndi hano nyuma y'iminota 15 ndaba nikubise mu kanzu n'igiplan sawa ntutinze yego turi kumwe sawa Petiramu giriza neza ndi bagufata oya nawe wihute cyane kuri seriosite nyinshi cyane wapo Bwana sifiwe. Amen. Mimi ndatumia lugha mbili. Ndatumia Kiswahili na pia ndatumia lugha nyingine kawaida. Nkuko mubizi njewe mvuye Bubembe ame. Mtanisamea hapa niko mgeni ila tutajitahidi
kwa sana kwa kuhubiri na kukemea pepo. Amen. Amen. Kwa hiyo kuna kanyimbo kanasema hivi, usitumie nguvu zako kuwanyanyasa wenzako, huruma. Usitumie nguvu zako kuwanyanyasa wenzako. Amina. Mchangamke. Sisi Bubembe tukihubiri, tunahubiri tuko miguu wazi, hatuvai viatu, kwa sababu ndio sisi tunatumia, ndio sisi tunapenda tumika vile. Amena. Amen. Kwa hiyo tutasoma katika Biblia ya Yeremia 8:8. Wenyewe wapajue, tutatafutia fasi inatokana inafuatana na nabii Ezekiel. Unasikia katikati ya hapo ndo utanani na Isaya. Yani inasema hivi, kilichofichwa kitafichuliwa. Amen. Hapo ni ndani ya Yeremia. Haleluya. Amen. Kilichoficha kitafichuliwa. Anta barara. Yani kilichofichwa kitafichuliwa. Abantu biyi minsi amuna ile moyo wa kutafuta. Unasikia? Yani watu wanakutana na shida mbalimbali. Amena? Amen. Yani mchangamke. Ndio kinawaambia, yani Mungu hapa akishuka hapa duniani, tunaongea kuvitu vya kuhusu watu hapa wale ulimwengu. Tunataka kusema nini? Tunataka kusema abakristo biyi minsi, abakristo biyi minsi ntibizera, abakristo biyi minsi bafise uboba. Amena. Abakristo biyi minsi mufisi ibibazo bigiye bitandukanye. Ndio kisi tunasema hivyo. Sasa nataka niwaombee, ila bado sijaombea. Sisi tunaombea wakitupa kwanza pesa. Unasikia? Mnapana pesa, unapatia muimbaji. Muimbaji ni kama minister. Muimbaji ni kama mtu mwenye ako na kazi tofauti tena ya kuheshimia. Sivyo? Yani kama mnataka niwaombee, amena? Amena? Kama unataka niwaombee, yani mnyoshe pesa zenu mtatia pale, kwa sababu niwafanyizie gahunda. Niko dukora. Nyosha. Usipatie pasta pesa ndogo. Pasta ni hapana kumpatia sanfra ya balafu. Mpatie pesa ya kuonekana. Mtie tu mnyoshe tulete sadaka. Mpatie pasta wewe. Na mimi afu sasa ndangure kuba korera gahunda. Tanga. Murabe urashobora kuraba yindi note. Kuyutiye. Kuyautie. Unaweza pasta unaweza mpatia hata milioni moja. $500. Wisa. Haleluya. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Kwa hiyo sasa Bwana asifiwe. Amen. Tunataka tuwaombee. Bwana wetu tunakuonyesha kanisa. Hawa ni watu wako na pesa. Hawa ni watu wanataka kukuona wewe. Bwana wetu tunakuita, yani kuje uendelee mu vitu byabo. Bafise ibintu byinshi, bafise akazi kabakora. Abo bantu kabisa ugendere ubafashe. Tunakemea pepo za shetani, tunakemea antabarara, ereskova, meri bararasa, poperete, orara, arapararara. Harivyo mboni. Kuna kitu naona hapa. Yani huyu garso shimama kidogo tuongee. Uyu muhungu yo bafise kibazo. Nurarongora? Nurarongora. Ndakuzi njeo. Unayakwe mimi naishi. Unanijua sila mara kwanza kuniona. Nitizame, sila mara kwanza kuniona. Wewe unaitwa kama nani? Nasikia baba. Yani uko pasta uko mwalimu kwa university. Unafundisha kama wapi? Spaoni. Kio yangu siko kulimiere. Unasikia? Mimi nakujua mimi. Unafundisha. Nikisema uongo unikane, useme kama nilisema uongo. Masters. Wewe haujaoa? Sijaoa. Ungali unatafuta mke? Fiancé? Subiri ndasema yote. Ukoshaka kurarondera mu fiancé? Uwo mugomba gukora ubukwe? Okay. Baba. Shekrer.
ibintu byawe bigiye kuboneka. Sikia nikwambie, hari chombona, kuna kioo, kuna kitu chenye nataka nione. Msubiri kidogo, ya kwamba fiancé wako akanakuja kandi ngira nkwemeza ikintu. Hari umuntu ugiye kuza, hari umuntu ugiye kuza muri rino kanisa, hari umuntu ugiye kuza muri rino kanisa. Umufiancé we barambwiye ngo umufiancé wa waraje, ubu nyine nambivugira hano urabibona. Kwa hiyo sasa sisi hatuwezi hubiri kwa bure. Tafuta pesa zile utapania hapa, mimi pasta, mimi mwe na ubiri hivyo. Naoneshwa ni maono. Lazima ulipie maono, lazima uyalipie. Toa pesa, toa. Tafuta pesa, toa zingine, toa. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Napasha nilale fasi nzuri, napasha nikule njanga, napasha nikule kambale. Uwo mundaraza uramubona. Hizi sio pesa za hatari. Hizi tunazitumia muda mchache. Tukifika Kalemi hizi ndazikorera kumwanya muto. Rero uwo muntaraza uramubona. Uwo muntu niwe ugiye kuba umufiancé wawe. Uravyumva mu mwanya mutoya ndiko ndumvaje. Arashobora kuza mu minota itarenze 2, arashobora kuza. Wasubira kwicara, rero mugiye gukorera Imana, mugiye gukorera abapasteri neza. Urumva twari tugeze, bari bambuye ngo mugiye mufite ibintu bitandukanye. Rero tudatinze, buri umwe arashobora kuvuga akaza akora. Utangire kuri wowe. Uri umushoferi utwareze modoka, ikamyo. Urashobora gutanga isadaka nko ku cyumweru, urashobora gutanga isadaka ya 200,000. Wewe ukora iki? Wewe? Hotel. Hama wewe? Uzuhinga. Hama wewe? Umutayeri. Hama wewe? Umunyu. Hama wewe? Urumekanisi. Hama wewe? Umunyeshuri. Hama wewe? Urumva ko mufise akazi mwese. Haleluya. Shaka rero aka kazi kanyu rero mugirira ama chance, mugira imbaraga, mubone inyungu. Abashoferi, abacuruzi, abigisha, abanyeshuri, abataye, abantu borora. Abo bantu bose mugiye kubona kuboko kw'Imana, mugiye kubona amafaranga, mugiye gukunda. Akazi kanyu ndiko ndakabona mu mpemu. Akazi kanyu ndiko ndakabona. Ibintu bigiye kuba byiza. Wa mukobwa numva agiye kuza. Unataka mumubone. Amena. Rero wa muhungu urashobora guhaguruka. Unaza kashimama. Mke wako huyu. Shimama hapa. Shimama na wewe. Shimama. Nibiki? Kuna tatizo kamurebe. Ufise kibazo? Iki kibazo? Uyu no umugore wawe? Uyu ni umugabo pastor. Ufise kuzokora n'ubukwe. Uyu nzoshingirwa n'umugabo ndumu sexuelles. Uyu ni umugabo yananyivye n'amafaranga. Ushaka kuvuga? Ni umugabo. Yakubesha. Uyangiza amafaranga 50,000 basi. Ahubwo nawe umwese. Niwe mpemu yanyereza. Yakubesha wavangiwe. Basi arimara navangiwe gute? Reka mbereke n'ikimenye. Si umugabo. Mpemu. Oya mwembi biki? Niko badusubira